nay ghé Khopi gì lâu hông lu oh lu anna vale lo lia bagang dia nei phal các ghé cùng lê lâm đắng cả sai selum mo na nahi selum mo na hello sakit oh di kanong ngehla tuy bo sakit lo kitay lo nay quân pi thằng ngày buồn đầu hi lúc thấy xe liên sáng mây lu oh lu anna vale lo lia bagang dia nei phal các ghé cùng lê lâm đắng cả sai selum mo na nahi selum mo na hello thank you boy. Hello, 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 check. Kipa min lang ay takanin sa pivin. Abanin program pet namong mong divin pujiam sarjun khalve na kau kinutin. Azichu program joy veleu chun. Aban ba na hong chin tin inspection of players from guests to players who ready jap nai lo jeva cho la sading in code ki diwin tin tun pu jem sarjun phat na piu tin hichika ai lung se ta phat pan thei dinga mi pi ho le players on kisan na kisin sa ding in kan team e Hello. USB la sim kan sadi hin. Kumsom ni nunga zong nunga, kumsom li nunga zong nunga. Kumsom ni nunga zong nunga ahi, kumsom li nunga zong nunga ahi, kumsom tum tang val ahi, kumsom nga gulang zong gulang ahi. Ole, patyo tale.
Panoy ang mihing kibang kimlo Mihing manlanayaw sa kibang kimlo Mutsi apalagi aong bangin Nung atir sang kumbang mamaahi Kung somlino nga nahibangin Ngay mo Ingay na lay bebeing Mihinglong siya dan kibang kimlo Mihinglong tayran kibang kimlo Kung somlino nga nahibangin Kinalayan aw bangpong nangin Nangpa Kaya karisma bang nahi Sige ho Activity can make it cool Every mic, every boom Kung somli nahibangin Kayo nagpapalaw bang si Happy haya niyo na feast From my heart I'll give you peace Kung somlino nga zong lumahi Kung somlino nga zong lumahi Ano nga tapot-pot lumahi Amo tama sang siya lumahi Kung somlino nga nahibangin ngayon Mihinglong siya dan kibang kimlo Mihinglong tayran kibang kimlo Kung somlino nga nahibangin Kinalayan aw bangpong nangin Nakpa Kay din karisma bang nahi Kung somlino nga zong lumahi Kung somlino nga zong lumahi More Becky Patutong! Attention to activities, get into watching us, get into scar on our face, get into eyes and face, making mother all the stop, sing bang as you big penny, it's a bit inside your brain, stay on screen for everybody. Tele khang in zong ki ken loading, kilong siya na tu kilong siya na. Midangan ng tulding lung yelsin Ikaw matuling lung yelta Kung somlino nga nahibangin Last bus nahi Tazong le ngayon Natunga kitong nuam laing Mihinglong siya dan kibang kimlo Mihinglong taydan kibang kimlo Kung somlino nga nahibangin Kinalayan aw banghimpong nangin Nakpa Kay din karisma bang nahi Kasal na po! Kakipae! Kipamin, Pujem Sarjun. Tuin pat dingin ngay to tautin. Program advice highlight in ball kining kate. The first Get Fit Turf 7-man Open Football Tournament Grand Finale 12 July 2025 Saturday. Apat wangile Haokip he tain. Chief guest Pusay Boy Haokip, social worker. Functional President Pool and Milen Haokip, President KSO CC Pool. Guest of Honor Pool Kamboy Haokip, PA MLA 59 Saikot AC. Chule Chief Host Pool Alcha, social worker. Tun la comparing host in Bolikay Kahiin. Abana opening prayer hile Pu Boyzang Amaniki Goat P. Vintin. Welcome speech and presentation hile
chairman GFT ako nung hintin. Chizaw le special number golhang minaw nagigongin lang. Suban le speech from guest nung hintin. Aba na special number dingin po James Sarjun ma nagigongin tin. Chukil le VIP ho langa ko itabang haulim na nom na yama le panong kipintin. Vote of thanks ay le pu ho pu GFT organizing board hintin. Chizaw le inspection of players from guests hong hintin. Chizaw le final match to kickoff hong hit pa hintin. Tuin opening prayer in a video pu boy zang apan kila ading kan kowe. Napon sabil mi piho in gikin pi bilang kin pathining ataw na mong kete taw te kakipa we pakai nalung sin anang mani chanovin tuni khon zong hin khodam nale pha nang mani pi bin pha so ta hi bang tournament kan bona pakai nang ma pinabang tuni achai change nang mani pulhung ji na min theng kan thang bo ben hi hepa tu zang ki man cha na diwa nang mani pi bin lang kalawa boina I masam lo na dingin pakai nang man kapon sabi nang mani pimintin hinga kong tawin hi chol kapathe nang man geso hin chole committee ho hin chole hichi program lol hin tin nga kimang cha sound system hin lai hin za kai nang man neki thopi wa hepa lol hing ta kachai tin nang man da cha ti ho nang mani pimintin hinga pan pin kan thumin hi akichem ho jo sang nang ma pathe bo in nang man Cina tim na nang man pi na ho talan nang man pi na ho pakai he cho zala pakai tu ni khoi bat lom ta ki chip theiwa kina ke bo na ho le ki su kha ni thei ho kan nang man nei ben do uwa ke pal thano ma program he ka sai thin di win nang man nei pan pi win tin na pan pinangai chan he zan asun azri sun mina khong tau hi amen Ki paumin pu boy zang akunin lungmonum ta taw na iman pi win. Abana, welcome speech and presentation, Chairman GFT, ama phat kain pe pai pai. Ama sa penin, hello. Ama sa penin, pathinin phat pai pi wa tunil ha. The first Get Fit Turf 7-man Open Football Tournament final chan ihung thun tau thainau hi pathin hat nazal hi in ichon ma sapenen pathini thangwa win tournament ta sa golno kiloi khom na kiti jongle boina le ha san nom thei hi in hi jongle chhom lowa tunil ha final chan ge ilhung tau ta win hiji chuna masa penin hiji final adinga tunil ha closing iti diwama gas sign panpiu zaum ta gas ho ahiin amin menin hin phai jongleng VIP ho hiin chuting ta le referee ho hiin ahung khom pi ho zo si amasa penin kangai lu naw le Kazanaw salam kain bolove tunil hain hitabong phat hi abulai na patwa chui iman thei di hom iman mo di hom ti jong hi akisai thei pu in hian lang he jong la ki gon jing lai a hin adi in hichi get fit tar fadinga team hin sunga pan hin la tua final hung zo talo ho hin tin final hung ho zong le na bon cha chung wa ke pa thu ka hin sein get fit tarf bot ho minin na bon cha chung wa ke pa thu kan sein chu ting ta le tu nil ha hin gas ho in hi chi pura ma ding a hi tim na hung ki nei lai in emergency ta tabang ni khat ni masanga kan tip hi zong le ingai lule ka ngam sum ho zo si ka hin tip na hi ven no hoin ke pa tain ni no pi ven tunil hain aphal amun ta na hung thun ji ven adi in no ho zo si chunga ki pa thu kan sei ma sa penin chuki ting ta le hi chilaya hi get fit tar hi anunga lim hung ki ta ho hi imudi ho hi en sai sai a ho hi
tunin a season hi amoi season a bol pe dinga chi do ki dinga hi ta ji wa ki kim theilo hevin a bon cha ke wa hi chilai get fit tar fa hi alimu kita bon cha ke wa hi ki ko khom no ma hi in hian lang hi zong le phan hi niau chakhan anawai ge ja choi chilai mu naum ho jong na pot manin chu tiang ta le boina za chom chom ji hin mundang danga mo an ki ko khom zo ta hi in hian lang he zong le chilai hin mi dang koi ta bang ham khat chun football a cho wara ding ai tia le Ronaldo Messi ho kala min thangum lo hi in hian lang he zong le Ronaldo Messi ho lim ga ta a hi sangin tin hiat kham hi chilai e ho society a football hung ki chem sang ho zo si hi ngai lu na zala limu hung ki ta pi hi in frame ki siama limu ke kaya expense mai lo mai the hi hian lang zong la gel kho na pa cho get fit in na sata in football ki ngai lu in i society a football hung ki chem sang ho zo si hi ngai sang na lin ta kan nei ve ti va sa na chu chilai na limu kan ta o hi in hi chilai a hi khat vei ta zong le na hoin zong hi chilai get fit tar hi alol hin theina ding le ai lo le football a ding a nang ho chan ai lo le na ho sanga khan to bian na ding a hi ipitabang panila khom diu hom ai lo le na ho a ko na ipitabang chu ma ban tua na ho nung hin zui ding ho a ko na chu ipina sei pi thei hom ti ho hi i society khan to na ding a dei chu ma hong ke bol hi ti pa hi tunin lim ki ta lo na thupi ni kan sei hung hi intin chu ting ta le am ho zo si jong a kim thei puin tunia hin hi chilanga anum na lai dinga ka gin cha si siu hi anai lam do maum si hi min kan ta wa le ka ta program a hin aki koi hai jong om na lai in helang he jong le hi chilai muna lima ki ta ji chun hi chilai muna lim ki ta a get fit tar in angai sang ho ti tautin koi tabang si chipura ma amin ki hi zong le ahung khai wa zong le ki phamlam lo he la hi chilangai sit hung ki la wa haulim iza kai zong le bol thei hui ti pa chu kan he sa hian lang chu ting ta le dunia get finin tournament hung ki bol lo na hi pija hung ki bol ham ti hi le i society a football langai khan to theina diu le i machar theina ding wa hung ki bol hi in football a chu i opponent khat chu zo te chu itup so ke diu hi in he jong le thil hi pha zo sia chu ini zo jenga la ki chi pi dium lo di hi in khat vei la khat a zo di hin khat vei la khan na zo ding a hi in hi chi a chun tunia final hung kai zo lo ho jong ya thiam lo hi pon tin wang ham i pe ham khat hi chinia cha loya pai khat hung lo ja chu a play ho kisu lo ja lal jong ti ong thei hi in ana kai ta lo hon jong igyal si lo dingo ma ban ai football ai ipiti combination ni ball wa ipiti ki pu wa ipi ball wa la chuni khan to diu am ti hi e bon cha ke wa ni focus di win tunil hain get fit tarf chairman hina in team na ka hin nei chule to in guess ho hi niau cha cha jong la get fit the first get fit tarf open football tournament melchi 9 guess ho hi prent niau cha cha ka hin bol no movin hi chi chu compare pain chief guest pa hung ding in den chief guest pa hin panutin compare pain khatwe ya thu hin sim do in tin chu zo ting ta le ken kan pi do pai di hung hin tin a thu chu guest ho asi si hung ki bang di hi in adang ho hi ai le a thu na sim ta lawai ni pi do di hui le phan te hello in simdo jengkate the first get fit turf 7-man open football tournament Memento as a token of gratitude and appreciation to Pusai Boy Haokip, social worker, for his benevolent presence to grace the grand finale of the first 7-man open football tournament 2025 at Get Fit Turf, Sonza Khopi Sisipur as chief guest on 12 July 2025. May God
uphold you in all circumstances. Presented by Sports Organizing Committee, Get Fit Turf. Abanin functioner pa hindi pula pante. Chief Host, Pulalcha. Abanin VIP lang ahin. Mi ni bo hung thung na lai jin. Hung bia di jong na lai hin hung thung dun zuya cho phat ini kila kit wa ini bol diu hin tin. Tua hi pu khai min thang. Zo phat le ama ni jong speed san nei hon phat le. Akichip non club le iza kai tua I chan ge ham ipiti ham. Wele ma hi na ma hi an sei hon di hung hin tin tuan pren ti sun jon nei le hon phan te. Hichichang chu Get Fit Turf in Tunia guest ho presentation in board thei sunuhung hi intin suting ta le seiding hi hin sei kan pha sau ta hong lu di hin angai nom lo tamding jivin chom cha in hung ho lim now welcome speech sa in sei now sei thing la lum jong le kingai thimutin seiding sading ai lawai le ga min pha thei ding a lom min pha kha lo ma jong la na ke thimutin tunil ha thil pi niau cha cha le welcome speech chom cha ka hin nei na hi chan chuin tin ball kilom le kingai da mote Kipaumen, Chairman GFT Akonin presentation le welcome speech kilom ten nei pivin ama chunga kipathu velin sei kirvin doin abanin la khat na ngayotin golang minau la khat yung sa pivin lang chuzo le ges ho ako na holim na ban nei chai ngai diu hintin minau la sa dingin phat kain pi Hello. Tuy bung bazar, tuy bung bazar de lan sangat. Hello. Hello. Dâu vô nghe là thêm thu là danh khi ghé tìm mình là ngày na có phật đầy xuân có ta bằng tay ta ô ngày hè nêu là nộp gian nung namadi kaki gelboy itsen day
kel nei lo nu ka hit ngai po ka ngai nai sai po ana kine mo tui bung bazala ikimukin nakisiin bazal dung tina mingol bangin mangba mangba kepai Hello, check. Kipamin go lang minawa konin lang ay ta kaningai laki dovin. Tuin speech from guest. Chief guest ahong kipanintin. Haulim na amawa kon ng ayute. Tuin pu chief guest part kahin pe. Amasan ngay lut numta le zaumta nungalam kai ho stage langalam kai ho ahin deng le aung ki khom mi pi ho ka ngai lut nau le ka za nau salam kan pe amin chen ki phagi go yong le koi ma ka he nom pon ayi chu ke kangpu pi district lang ho ka hen kangpu pi ho ka hen lam ka langa he tai committee chairman pajon zan tha chu phone and bolin itabang program ka nei nang lo ko ye dile emergency a chu line kan da phai lang kan ho a phai lang ku na emergency a kong hian nei ne thim min lang koi ma tu ka het be se om lo ji chu ami chan chen hen pha da ta nge tieng le ama sa pe na ka su chit nom ki chu he le lai hen Haokip atir ong kitin na kami na hen kapu kanu hi Haokip hen kating la kazino yang Haokip hen kazino au men hung ding le ki pa men te kanu yang Haokip hen kazino yang Haokip hi ji chon kapu te hen yit be se wen Haokip mai la lu te de tiu le ke chu kanom nan ayin to emergency ka pung ka in ko telefon ka bola la ka in Haokip ma ka lu dai tai ka ti le ai poi igel pan lang pute ko ma chun hin se ung ki sei thingen lang pi khat an sei jiu chun ka ung ki sei thieng no men puten ai ngai lu he jong leo chun nei ngai lu du he sa hen tu kanu yong Haokip ka ji yong Haokip hi ja chu tu lai ki lu ka hi ji chun nei ngai lu du he sa hi chun kaung ki su thieng no men in sung mi ho ka do la nop lo ji chun hung ki sei do yeng ta nan ti ben ji chun la memento yong he ai thei le nin khel pi du wa kaung tao he ke he le kang pu pi ho ka hin sing sit ka he ka pu te chu Haokip ma hen na chu kan su thieng no men ten tiếng lệ in na cô na xây dựng cái ghẻ họ chú xây lăng coi mà nay ngà mi pin nay ngà dâu lâu đôi chứ chôn cái chép tên tết kia đến xây dựng chú pi xây khó giống ngày bồi thì chú công cái ghẻ lạ nó cái nên tên ở đây na sim bay đi cái gì cái sót cái na ở đây na dengan ông ki khom mi pio hin nunga go lang ho di sanan khang lai ho hinga ka ga tip na nom cho hi le football se hi pon le kha sim na lang hin hoi lampang yong le ki chip gol se en hoi lampang yong le mi to ki te na lampang hoi lampang ju yong le amma sa pe na iki ham bola hi le number 1 a ya de hin
number 2 aju iki ham ball na chu number 2 in sung mi ade hen number 3 aju nampi ade iki ha ball chen aju number 1 a ade he ti chu e le ki kho sa ngai ye e ade hen e de keng ball e le ki kho sa ngai di kain til kho na hen tin se khilam la ki ngai da mu te ni chan chu tan te Kipaumin, pu chief guest a ko in holim na. Ina chai tawin. To hin aban jamin functional president pa phat kain pe paye. Kipaumin, tu ni tabang phat phai piwa papa tin thang va men lang. Tu ni chief guest ai pan pi upu sei boy sing sit hin. Guest of honor pu kamboy Haokip. PA MLA 59 sai code AC chole chief host ai pan pi upu lal chai hin. Chole managing board azoting le mi pi zo si kazana selam kan bolin he. Adi in tulai hin gala tol in eji win hitabang goal si ho hi bol khata pu win he jong le tu ni hin hitabang hi get fit tough ten and ball win adi in khang tha te lang kisu hal na ding in phat thil phata khat hi in aji chu tulai hin igam sungo wa hin khang tha lang ho hi tam zo hi chilam pang ye lo te lo win kisa boy na thei kisa boy ni lo tam ta kisa boy ta ni hi la khol he jing in chuting le kan se be nom khat chu phat lang tam la pung katin tunin invite so lang azawin gogo hang sing chu ni mu diu hin igam sungo wa hin footballer tam ta ene win chule ama hin ISL champion captain hin abana ain ko te hin tu chung hin hamasa chun KSO office approach and ball win chuting le hong tau win hele chun KSO jong kigong in lo pi te in ong mai thun ni in geljang muna ki panin KIC tui bong mun chan hi gari aza in ai akibolin aga kipuin kilom ta in lopi na ni kine in itabang chun inam sung wa hin footballer tam ta ani bang mabana jong adi in ho tran producing akipara ong khang tha ho hin chule mundang danga ho hin jong ipi hi jong le hitabanga pa chan na sangta ta hin ne jing hoi ke son jong kita sot jing in ki pa cha jing kidom jing ding he tiang chakan phon do hin tin chuting le ke so in jong galatul ki pat masangin in he kha ding in za kha ding hin football tournament a hello selection ho hi ani ki ball jingin adi in football club min thang rat chom hi gampang ma ki pan ahungin adi in pis rang muna khun khang tha lang chapang hotam ta hi tuin jong academy tam ta alu ta in chi mabana jong thulala angnu ma igam sung wa lungmo na chamna hung mai la mabana jong hi ke so in team jin dalam keu hilowa chapang ho adi khang tha ho goal sit ki ten na footballer tam ta alien ta amin thang ta ong kisep na dinga hi selection hen lang iza ka hi jong le ong ki pangjing ding he ting chu kan sei nom hin tin chuteng le get fit tuni first kill hilawa mabana jong hita hi tuni sanga hoizola phazoa ahin ball jong theina ding win jong best wishes kan ballin managing bon ho jong pon thovin lang mi pite ho jong kilung tunia itam tunia yumbang wa hi kiting le second tournament ding le sanga tamzo yum diu win ka kinemin kinjong ka bol thei sun tunin managing board langa khadungen lang ka bol thei sun ka pan kham khama get fit ta fadingin ka pan kham kham hang pang gatin chu ke phat ke sai nang ni tan te ka ke pa e Kipaumin, functional president a konin holim na to thilpi ahin bolin ma chunga ki pa thui sai kirvin tu hin holim na abanin guest of honor anak kau payotin aji chu match vietnam atam tain speed se khat veina tol hajeng otin tu hin guest of honor pa phat ka hin pe Ama sapenin. Hello. Ama sapenin dunia hitamong program organization bola get fit turf te chunga kipathu le kazana sangta kaga phongin aban kidin pinagya ka to khompyo chunga kipathu kaga asayin chukit le VIPs hoi in managing committee hin chukil ong ha jo si chunga kipathu kaga asaye cái giờ đó nó cũng lulu nó cho lấy lại cái lim cái mùi tiếng Anh cái vẹt lề lề hin
football pe society adinga amin power si kita ai ke chu zau te ding ki niam kahin hi jong la kamupon wang sinom le jing ta ki chim ho en jong chilai li mo ki ta ding hi na sa ta dal di hi ti chu ka tip no mintin ke kaudan cho hi le thuman tam ta hong sin sumangai poi ki ti hin thuman tam ta sei ding a chu ki gong kai hi jong le lai thuman tam ta ki sei jong la kana be se pontin mi jau sin bol pe hi event nom de hi ji chun bol pe langa ina malut de ka dei sa in hen la a chai na ki a thuman tam ta sei dinga ki ko wang la hi ta le bible apa na jong bible jong anomin chiki le ei ho tu le tu hin khwa jong i chi pi wa le phachom ding khana ka ga amu kha chu ki ham bol na ki ti ta phat hin phachom na alu te ye ti hi bible a jong ki mu hin bol pe na jong ki ham bol na hin phachom na alu te hin lega sim na jong ki ham bol na hin phachom na alu din iza ka hin ki ham bol na ki ti phat hin phachom na alu te he ti hi tu ni a thuman tam ta sei dinga ki ko na kan potation chu hin tin chu ki le khovel he chilai a hi kalimana ta na divin get fit taf te kan ni kham nya hat ka ga pi no min chi managing committee khat pen hi la pi divin ka ga timin kai pha jong hi chan chui pai tam te ka ki pa ki pau min guest of honor pa ki songnal kein ki pa thil pe jong ai pevin chief guest pa chun bol hai het kan ye tin hi chik nama phat kan pi ma sang chun clarification kharin bowling ka ting memento le program hi kin kan bol hin hi chi na ji in tia chu ji an in pi la wa chu Haokip zaw lo hin a ji hai hin te ta kai ma chun Haokip kan ho all la ka nga jing lang le kai man kan su to ki de tan tin ipi ham abol hai chu man phat in kila le phan te ka ki pa be se ya jo ka ki pa na lam ju ka su mil git da ne ya jo thil pe ding ka su mil ya jo ga pe mi pi la pi kho ngai poi ka tien loi la pai ho jon mi pi la pi eng ga pi po po la jon phan te ti khat a sei ji wa jo mi pi la ga ki pen ka ti he chairman pa hong ding don ten chairman pa ka phone number ho ya ki la ham in phone na ki pa me ball khil ball hai la thano pian yung ball pi ven ma chunga ki pa thui seven tuin pu jam sarjun la sading na kautin aman la khanin sa pi ventin chi zo zo le VIP VIP te ni holim dingin chom cha chai jong le an ki gong ding kan het sai Hello. Mun hilang adin thei ham. Hello. Gali tolum jong le. Kerial hi susit thelo hin. Tu nia program hi sarmang chain ball pe te football lang te jong agel kho in. Gal jong sadingu ating le ikerial jong hoi tai chi pi dingu hi. Okay, music player le mun.
ban kia ta lao le Kun kulti kun do tau hi ti ku zu dai kai lui hi zin zong le I ding in lo vin ma lam zo na ti mel ma a nun zon lo ding Lui bang zin zin zong le ma lam no ban zin tau hi ti Chut mang kip sa ni ku a hung su tai lấy xin ăn na bị cú yên ra đi đôi khi na nuya pa hom dingin lung le tha gu min kan sum tao ti kan dam ti mon ilo na tiu pai sam o mi thil lung lai ni min ti come on come like it tui mai ban xin xin song le Malang open sing tao hiền tì Sumang kip sani ku ahung suta Lấy xin ang na pe ku kita tì Ang sin ku may kai sin nuya O inam lim bayu sutum na ding Nilila hung su do ta Come on Năm nay ito'y may bang sin zong le Malam no pan sin tao hiti Sumang kip sa ito ahung su ta Ay si ang up na pe ku kita te Football ipat daw tam Khi cất nô gô tê hùng ngô viên Cái biểu thì dần lên là công ở tiền Đi viên mơ su hồng đã đi Nắng là kia kiên ai ở hi Come on! Xin xin giông lên Mắt mắt ngô phần Xin tao hi tì Giúp mang kịp xa đi cô à hùng su đai Lấy xin ăn na pe cookie jate hey cookie jate cookie jate cookie jate cái bể Hello cái bảo men pujiam sarjun akon lang ai ta khaning ai kinovin tuin VIP tam ta ki ko jong le ilawa mini hong la thein amani phat chom cha cha jong le lung set ta phat in man pi devin kain team en mas pen William kan kovin ama hi tu chung finalist la Unau FC jong ki chima hi in amani PP asai no mam lung set tan phat in kila phante Hello Mila kale ding kalau kahi sigin tugen le kathiam po again tampong katin kipa ka uma get fit organizing ten thil piek poi mo takte maflar te holeni piek sigun kachan gol hoyen chung kipa thu ka wak gen hian la kele player kahi sigin program hoya sau tak le akingai shot ut pa again tampong katin kei kami na hile William na iselia tule tuin Rajasthan United I League ki chem ka hiya mabana hi pathin le mati le club dang join mei the chu ka chan chu ba khian la jole tun huna final ki chem ni ten hi player te ho hi mi zat pi en khom dingwa ka wak dei sak khat chu hi le lungning takin ki chem hitinun jole mi naw pang khanglai khang thak mi tam tak academy player hole hong mei the tin jina chun lungnin soi tinun game spirit nei to thiam naw chet podok joding in ti wa ki tiam la ka ki pa ki chan chu hi Kipamen William Naisiel ama chanchin ni tawin tuhin golang khaimin thang ama phat ka hin pe
Hello. Ama sa penin hitabang pharphai piu pathin thangwan om hen lang. Chule helai muna get fit turf tournament in ball lam kai ho chunga ave velin ki pathu ka sei nomen. Kum ailo le phat shot ta zo in jitabang ki chip goal si yom ki denai le ki pa jang men thanup jang men ke jang ka ki chi men. Jania kana thiu hin ke jang khotilo le kana zo le tini final ka pe deu hen. Ka sei no pen chu ile chapang ho naute ho lam kai ho na sei bangin ki ha bolutin gonchu ten pangutin ipto to nawa thanum ten pangutin pathin to malam hi sujom jing uti ti kan sei no mitin last pen introduction bowling kamine le khai min thang thung di ma hin tu le to ai Punjab FC ki chim ka hin ai sala ki chim ka hi chan chu tan tin chuban le tun ha ki chim le te ni habon ki ball win lang na thei top chu so win lang may the best team win kantino me hi chan chu tan te ke pa ke jong thil pi ne hor kan ai no min kalim kita mande ki ping ka ting enjoy ball khat le sum ne hor kan join chi lam ka nu sit tan tam lo le nin la pi ding kan ko Kipa me golang khai men thang akonin haulim na le kipa thilpi imovin ama jong pathinin ama lamin khwa puijing in tin chule William jong mabana sangta hong ki chim do theiding in pathinin phathei bu on hen ti chui ga seinau hian lang tuin la khat nangai kinutin chu le vote of thanks pu ho pu GFT organizing board in kelain tin amana chai le inspection of players from guest kiti hung chi pai ding hi zen players song ready sa nam dingen kan temin tuin golang minau la khanyu sa piwin lang golang minau lautam December la nin sa pi de kan teme Hello. December falsa hin sang Alfred in sung at home have Oh Elvin sing to in lang ngayon min zong hin pui ba
holding bowling beauty in a life December holsan na pui mau lonin New Year holsan na limol lone hum kile lonta Alfred insum at home Minole arzun gahol honta no mahin ko mangdi kalsong ilote December holsan na pui mang lonin New Year holsan na limol lone hum kile lonta Alfred insum at home have Oh hetem tara hey boy poison Bule me hum min loi so Him zil chi pa hum ke something I Alfred insum at home have Sure song phone ko về in lặng hai thấy cùng nga muna sunni na lam doon Hello. Kipamin. Hello, check. Go lang mino akun la kan ngai kinovin. Kafon khat vega ga on le football match hi nga lal thei le tawe ti ka hen. Izong le alo thei lawa program khat kinai hi ja chu sang long man tam ta ke la hi jin ana khang ham hamatin. Kipam ten golang Sebastian jong ahung lungin VIP ama jong lungsit ten ahung lun to kilanin minit khat minit ni chayong lephat in la piu le kipamin te oh sorry thilpe na chairman pan neinten chole man phat in kila pai pai le ti jo kipa kan het sai hen lang Pat luksetan minit khat minit ni chang la pat nin la pila jon ki pamin te ki pamin hitabang phat hoi phat phai piu pathin koma ki pathu isei win hitabang tournament hingung tournament board ho zong pachat na sangta kapin zaum ta hilaya ka ges san khompi ho zong hamboden chibai ka hin buin mi pi ho hilayang kisu khom zo si agem anuk thei chana enjoy ya galet tu lai jong le chita banga enjoyment didam fun inei theu hi kipa thanom ta chom khat sung hilai kium thildang iha sat igen thei na ho chom khat koi thata diutin lungnup ta enjoy din football ki chim ho jong thanom ta ki chi wa entertainment mong mong dinga
mi pi hung khomo zo si thanom ta entertain ding in ka hin timin thu ikichip good phal le thu jong men ha se phal le kening kitel ji hen te chen chan in ken jong ka phat chan chi tan te ki pa cái những cái mà last season à chú Gokulam Kerala FC à cái chim cái gì Kipamin, gawalang Sebastian Akonin, haulim na, at sila kipunan iningay latawin. Program ba na chalo itin at say na lang zong hitan. Vote of thanks, pu hau pu, GFT organizing board par kahin pain. Ama par kahin pain. Kipaumin ama sa penin patinin buhay na ima sam ledam thay na piu to kilhon atuni Jun tarik som lelia pada lakat lingdi chat ini kicip nawa buhay na umlohela final chan lung thay ko masan patin lo pin sang lang ani na atunia hechelai muna first get fit tough open football tournament ung kibol na ge sai hung pan pi ho zo si chunga kipathu kahin sai na bana tu chung tournament hi team participant hi gin chat sangin mi al homin ahin la hi tournament hong ke bol lo na hi thil dang hi puin sum hol na le sum hol na hong ke bol hi lo ji hin tournament hi strict ta hong ke chi pi hi to ke lonin tu chanin buinom le le na ki chin patin nong se din team som thum ke chip na la best tau hitin best of the best tiu hitin ala athiam pen te ni Unau FC to FC Chullou V tu nia final chan hung lung he ti pa chu kaga team za to kaga sei do hintin tu ni chana bui ni ma cham le la final chan hung lung theya yumu to kelhonin tu chanin match hi za dong ki chi na hin bui ni ma cham lo to kelhonin tu ni la in zong final chan ni lung taw wi na hi le ki pam ka sama ma jingin tournament khat bui pi ki ti hi i hola ading ha sa hi ai chu player kina ahilo le referee chunga lung hailo zia buina CMT ho hi mun tam pia no umjong le patin lung se din kum som le ti hi SK tournament ung ki bol na hin buina umpuin hi chi to ki hon chun SK tournament board ho ma hi chi get fit ta nei lang ho hin ngal si na in pi to ki hon chun referee ho hi han lang ka loi ka pai ka to khom pi jong le tu chanin ka ki thovin le bui na ima cham lelin final chana ki lung thein le ka ki pai na mo chunga jong ki pathu ka sai na bana ta santa organizing committee chairman pan amet si hung ve hi jong le final ni ai hung la thei pi ong ka ki pain e chomang bui na tampi nei ja hung la thai ji lo hi na hin la tu ni final chan ge ya pathinin dam na ma jong pya ki ho jong dam nei pi wa player ho jong ki su kha ai lo le lim le bai lo he la final chan i lu thei ka ki pa na lin pen ka pon do na bana tu ni la final hung ki chim ding Unau FC to FC Chullou te ni hi team som thum la hoi pen hi hon to kel honin final chan hung lung ni to kel honin mi pi hi za din ne ki chi bo vet ding a hi ji chun kilom ta le a hoi thei na pen hung ki chima bui na i ma cha om lo hela final hi chi la adiu ka kinem naw ka hin phon do hin tin ai piong le bui nom lo hela chai thei dinga yumu to kel honin ka to khong pen lang committee zo si chunga adi in tun la program lol hin dinga ge sa hung pan pi ho si chunga ki pathu ka ga sai hintin he chu ke speech sa dinga chai ni hintin hi chu ban le tu ni la chairman panaman pin ka ti le ke ngan si to kilon in tu ni la artist ai hung pan pi pu gm sarjun to minau lungsi ten langa hung hale chun ki pa min te ke ya pat hi pun committee akun hin na sa don na honding na ki phallam le ki ke hop theu he ki pau me he chan chu hin tin mi pio sin football nop tai na view hitin ai thei le lung sit ta in announcement khat ga bowling kating he chinoi lang sai da khu player to coach ti lo koi ma chai ni to pi lo di vin khe sa vin zo le hung ki sol le sang in lung sit and player to official ba um moi tin adang chun player ho to na chuni da ha pi leo chun ki pau min te ka ki pa Kipamin
vote of thanks pu ho pu GFT organizing board in a nei chai tain. To in inspection of players from guests hung in tin. Chizole kick off pu chief guest akuna kick off hung chi pai ding in tin. Ai thaile players ho to referee ho lung sit ta line nien ball pi divin kong tawe. Players ho to referee board ho lung sit ta line in ball pi divin kong tawe. Chung langa players ho substitute ho to na langa kun lung sit tan line in ball pi lau chun ki pa minte. Players ho le referee board ho lung sit ta in. Referee board on line nan say pinaw chun lung sit tan line na ball lau chun phante. Inspection of players from guests. Hong chi la ding in lung sit ta guests ho hong tan. Players ho line in the ball pi divin kong tawe. So let's akipong sama bangin players ho to na langa chun lung sit tan players substitute ho to officer ho tilaw koi macha ini to pi dalaw hen ki pa minte. Guess on players ho inspection na ball sungin mi pion lung setan khot na bengote. Guess ho akunin players ho inspection na chila jengin. To ay final kick off hung hiding hin. Chief guest panin na ipivintin. Ball umlawham. Ball kat hin lilod volong setan. Photo session zo le pu chief guest in kick off in ball pivintin. Final match vet nom ta chini vet pan thewitai. Looks like then pu chief guest in pu chief guest in kick off in ball pivintin. Hello. Tu ni
tu ni ading in kay ma say boy sing sit in final match se hondo na kay nei tai Kipamen. Final match van num ta chu. An enjoy chi tau tele.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Only one of the